Tala lava e nei vaenga o telefon o le si ufonga o le lau mua. O lea ua whailo mai whala waitele se whainga fau o le whainga malo so whaatasi mo se visa ua whaamoe o le amawhai o na whaatasi ai ngai le lumanai. O le amawhai I lalo le nei visa fau e pe o na whailoa le min staff e malanga inga ia Erica Stanford o na talo sanga iai mātua o tangata ia ua si tseni a toa maisi ua nofo mau I tono New Zealand. Ina mawhai ai o na malanga whaalau so mai I le tonu o le 5 tausanga. O le masina o se tema le e whape amata ai o na whaamamalu I a le I tu a inga o visa ta ua le ngana Britania o le parent boost o se visa e multi-entry e 5 tausanga e au ngā ai. Whaalia il tamata I min star, o le nganga au tua le visa faule nei, ina ia mawhai o na au maia maasia si mai mātua o tangata ia, mai o lātu o tunu ina mafuta ai mawhanau, ua no nofo mau I tonu o New Zealand. O le amau la wano o lātu uma tāru sakaina le tu a ingo visa, e to e whaafau ai pe a uma le au ngā. Ia mai alono winga e mawhai o na o ile se furu tau sanga ia le umi e mawhai o na iei pea I New Zealand ia se matua e maua sona visa whaapea. E mana omia ia le tangata e tāru sanga o na le lei ia tūlanga uma o le soi fua malo loina ia iai sona insiua tau le soi fua malo loina ia lei lalo ifo le tau sanga atoa le au ngā. Moni tonga fitinga whaafo mai pe a mo omia I le taimi o loo iai nei. Ia mai e mana o mia fo I le iai o se sponsor, mai o le sponsor e le tau o ia o se sitseni po o se tangata ua nofo mau I New Zealand. Ai le ngata I lea, ia mamā le suafa o le atau sanga mai ni sori ngā tūla fono mafa, mai ua umau na whaia se lipoti whaale soi fua maloloina e au ngā mo le toru tau sanga. E iai fo'i ma le fua ua whaatulanga ina o mea tau tupe mana o mia a le awala mai I le sponsor po o se tupe tō tino lava a le tangata e tālu sanga. O le fua e pei o na whaai mai a whai o se uru ngā lii e te tau na o ia lea vai ngā tupe I le lua se lau 5 se furu awhi Tala. Ai a whai o se tangata e tuatasi e te tau na maua pe o lana se leni I la whai ngā I se lau ono se furu awhi Tala. O le aso luas fruiva o se tema e ta tala ai tāru sanga mo lea visa fau e pei o na whaai lo mai e le minsta o whe malanga inga. E ui e na ua whaai titia e le whaiga malo vai ngā tupe mo bea ai o le wauli po lunches a ta maiti a onga. Ai o a onga ia ua whaia lava e lātou ia mea ai mo a lātou ta maiti. Na whaalia e ia onga o le a wha waupea e le solo muri I lātou mai le atu langa. O le ua ono masina talo na whaatino I e swinga le whainga malo I le polo kalame le nei o mea aia ta maiti a onga I le awa huli. Mai o le umi fo I lea o le taimi talo na whaia a onga nei I a lunches mo a lātou lawa ta maiti. O stasio a onga la Iti Primary School le tusa o se ripoti ma le wales whaasa lawa New Zealand na o lātou whaai lo mai o loonga whatia lava I le tupe whātā la mo le tau moititi ia le tau o mea ai o loo lātou whaia mo le whānau. Pei tā ai o stasio kolisi e tusa ma le 5 se furu awhe tā la le tupe mana o mia ona o le ese senga o mea ai mo ta maiti laiti mo ta maiti mātu tua. O whainu mela mai le mtanga luenga wa aonga ua iloa ai e lua se lau ono se furu valu la whai o aonga o lo whaia lava e lātou lunches mo ta maiti o nisi fwoi o lo maua mai ia me aienga o sia isi a onga I lalo le polkalame le eta ua le internal model o a onga o lo au fiai o I ta maiti I tau sanga ono e le vale o le 5 tā la 5 se furu ono sene ma le ono tā la 5 se furu rua sene le tau maititi o lo whaatupe e le whainga malo. Ai o a onga intermediate fa solo ya onga maurulunga fa pe ai ma onga la iti e iai ta maiti le tausanga fitu e whātā la o lo fa tupe mo le tau maiti e to tasi. O le kolisi porirua sa fa ilo mo iai le pule o le umkuka o Antoinette Van den Elsen o le whaititia o le swani le nei mai le malo o se lui tautele mo le lātou ngā luenga.
ai ui o lea na te mautinoa sili atu ona le lei ia me ai ia lo la tau tā pena ina po lunches mo le whanau na i lo me ai o lo mau mai lalo o le polkala me le whainga malo. Ua whailo mai le kompania le Chorus lea e wha a whoina au au nanga tau whisota inga tele wawawe e wha pea o le motu si ai o whisota inga i le interneti mo se vaenga tele le pito i lalo le motu i batu o New Zealand i le tai aulas wharile talwai na mafua ona o se sasi po o se mea se sea le au whainga aluenga. O le pepe ai o whisota inga tele wawawe nei mai le tūlai se fultasi i le tai au sa haafia ai le lau mua i Wellington whapea le tu malo o le Kapiti o le Hutt Valley atoa whaasolo tu hai i Palmerston North ma le anga i atu i le ai o nei pia. Whaelo mai e stasi o kompani e whengai mai i tu aingo au nanga pe tu sa o le iwa se 4% o tangata ma PCDC ma kompani na haafia ai i ia whaale tonu e si dia mai le tu la atoa o mo tu sia ia wheso o ta inga ai whaatoa ma whaio na toi whaaleleia po le afo le se fululua i leo udi lavoles for Riley. Sa whailo mai le kompania le Chorus i le fiafio le lavaso o le pongai le nei whaale tonu ona o se sasi o lau whai ngā luenga sa whengai ma se tasi o ngā luenga sa whaatūlanga ina e whesui i ai masini ma tūlanga o whesota inga. Wha lia mai le kompania le Chorus o le nei whaale tonu na afia ai le tusa o le se lau se furuma le valuafe le au wha inga o au nanga SS e tau whesota inga tele wawawe. Ta ua le kompani o lea ua whanga solo ia se la tau suenga e tusai o lea whaale tonu ina ia pui ai le toe alia di mai o se mea whaapea i le lumanai. O se lipoti le wale se laua New Zealand ta ua mai ai le lipule o le kompani le Gorilla Technology o Paul Spain e whaapea o masini ia na mafua ai le whaale tonu le nei e whaamautu i se vaenga e taula i ai ngā ruenga whai le kompania le Chorus i le Courtney Place i Wellington. Ta ua i fwoi le Leo Spain o le nei tu a inga o whaapitauri e se ao na tupu mai ai e tele lava o na awhianga pe a o ina ali mai. O le masina fau o le asi tia ese ai mai lona no whanga o loo ye nei ia le whale mai mo taimi ua mana vai ngā ruenga le Lower Hutt After Hours Medical Centre. E pei o le silofia o le whale mai po le clinic le nei e na o le pauleo le whale mai e le Tala i taimi ua mana vai ngā ruenga i le tono o le Hutt Valley atoa. Mai si lia le se lau afe la wha ingo te ngata e suru whaiana iai mō mana o ngā tau le soi fuamalolo ina i ia taimi. Whailo mai e le li pule ia Mark O'Connor o le whaiunga o Iulai o le asi tia atu ai le latu au nanga i le whale tele le asa fausia mo le whaamoe moe e avea ma whale mai whaapitoa mō tina mo ta mai tai le te Awaka Irangi Birthing Centre. O le whale le neisa e le fuafuanga e avea ma whale mai whaapitoa e a ngā i ai tina mo ta mai tanga e ola i ai. Pei tai o le ua whātau sanga ta lua na uma le whale ma tūtū ai e le i whaonga ina ona o ni suinga i fuafuanga le Minster ma le mtanga albenga a le soi fua malolo ina. Le la o le asiti atu i ai le masina fau i le clinic le nei le Lower Hutt After Hours Medical Centre. O le nei whale mai i le teimi nei o lo o te Tala mai le afo le lima i le fiafi anga i atu i le se fulu i le pō i asonga fua tau i le sforeile ai o whaai unga vai aso o le tu lai valu i le fiafi e o i le se fulu i le pō. Ai a whai o le asiti nei i lona nofuanga fau o le ama whai ona te Tala i isi tu lao le aso ona o le a tele i a le a vanoa e ngā ruru ai fo mai ai mo se foi o le vaenga e wha tali ai ngase. O whanga solo nei sua ngā leo i le wha lave lena mali waise tangata i le pitonu o Newtown i Wellington i le fiafio le sto nai. Le wha lave sa lipotia i le leo po le kuata te ai le fitu i le fiafi mai na wha iloi se lipotia leo o le teimi nei e leo mo whai o na wha amatalaina i se tūlanga wili ili i a lea wha lave
mai o lo whaanga solo pe ia i su enga. O le whale sa tupu ai le whale lawe le nei, nei lalo le wainga leo i le pōle stonai, mai o le sa navi na whaatino ai ngā ruenga masani leo i le wainga o Newtown, pei o nā lipotia mo iai le nei whaalawe lawe. Ua whaalia mai e se li o loa vea ma whaatonu o stasi o pulenga whaaitu mā lo e whaapea, o whainga ma winga paa a ma le mawhau e whaalia e tangata e whaasanga i sui filifilia o pulenga o nuu mai tū mā lo. O se mata upu e taona whaia wawe i aise fuafuanga, o na olona manatu o se tasi leo mafuanga o tū, ua mumusu hai nisi o tangata lelei, e o e tau wai whai ngā pālota e filifili ai, i a sui o pulenga nei i nuu mai tū mā lo e seo le tu nuu. O se suenga le matanga luenga mata upu tau pulenga o nuu mai tū mā lo, i le tausanga i lua awhe lua sifuru lua, na i loa ai, e lata i le awha o sui filifilia o pulenga nei, sa whenga i maa whaina, ona o ni whainga mani winga whaape nei. Whailo mo iai e le whaatonu o le ofisa o le pulenga o le tū mā lo rua pehu o le li o Clive Manley, sa whaape nā whoio nā awhiai ma le nā tau tū mā lo, i ia lava tū langa le manuia. Mai ui i na tele i tā ua whaapitoa ni suafa, a esa ia whaalia, o nisi o sui filfilia o le lātou tū mā lo, na awhiai i a mionga, mani whainga le maho whausa whaalia i a i tangasa, o nisi fo isa upu langa ina tangata, ona o lātou manatu sa whaalia ini mata upu whalau i tele. E manatu le li nei o Clive Manley, o le tele o whaitionga whaasanga i sui filfilia nei, e mahua i tangata e le fia iai pe a whaadia o lātou langona ma manatu i mata upu o ngonga e a awhia i le soifuanga i nuu mai tū mā lo o lo o tutu mai ai. O ke topa e whaiai whai ngā pālota mo le filfilia o sui o pūlenga nei o nuu mai tū mā lo, mai o le aso whao le māsina fau o Iulai, e te tala maamata ai o na daria le whaaunu i nā tu sua fo sui e fia tau wāai. I nai tala mai whafo, whailo mai le mālo le tunu o Chad i te tonu o Awhelika, le tau fia lea le toe whaio ni visa mo ni tangata Amerika e fia ulu whale atu i lo lātou o tunu, o se tali lea mālo i le sā ma le tapu lea ua whaia le whainga mālo Donald Trump mo tangata o Chad e fia asia si atu i le United States. O le sā faule nei le pele stene Amerika ma lana whainga mālo, e la vea aini atu nuu se furu mo le lua e au fia ai ma Chad, o se atu nuu i le tonu a Awhelika e mauti no e mau loa i le auro fa pe ma le sua o a moise le minerale e taua o le uranium. O isi atu nuu o lo a fia ai i le sale nei Amerika o Afghanistan, Myanmar, o le Republic of the Congo, o Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, whapea male tunu e ngō ia Yemen. Ai ese ai isi tunu e fitu le lolangi, le o matua ma mawha ia inga ma whawhainga tātu tuunga, mō ni visa o lātou tangata e fia ulu whale atu ai i le United States. O le sāle nei le malo Amerika, e a matau na whaamalu i le vāruanga o le pō le sā a malama le songofua taimi Amerika. O le taunu unga suanga fau mai le whaalapau tonga ingo o le Lowy Institute ua whaalia mai ai e maua e la whainga o ai tā lafu o le atu tongi atu e atu nuu au pito māti tiva o le lalolangi i le mālo saina i le tausanga le nei lua awhi lua se furuma le 5. O le ripoti le nei suenga e pei o na whalau i tele ina i le masina ua mawai, o lo manina mai ai, e lua se fulu lua piliona tala Amerika, lau whainga o ai tā lafu lea ua manao saina, e te tongi atu i le tausanga nei, e atu nuu e fitu se fulu 5 le laulangi, ia e whaatulanga ina i le whale tupe le laulangi po le World Bank, o atu nuu au pito mātitiva ma vai lo lātou ta mao a inga. E se fulu la whai o tunu o le Pasifika o lo au fiai i le lisi le nei e fitu se fulu mo le 5. O nisi o tunu nei o le Pasifika e te tau na toi te tongi la tau ai tā lafu i asaina e au fiai tonga Sāmoa ma Vanuatu.
Ua anga ia tu nei se vaenga o tangata mo ngā luenga la vea ai i le o ngā Sami o loo ta whea ai le vasa Pasifika ia se vaala o loa tele na mū mai u ina la foa ia i lona au waa i le vai aso na te nei. O le nei waa o loa ingo o le Morning Midas e ono se lau futu le umi o se waa e le Tala i le tunu a Felika ingo o Liberia. O se ripoti la ta mai le vaenga a le Coast Guard America na ta uai le tawhita whea o le nei waa o loa o loo mūpea i le mamao e tu sa mane tolu se lau maila mai le motu ingo a Duck Island mai o loo whaonga ina wheso o ta inga i lungo le satelite e mata i tui na i le mea tonu ua ta whea i ai le nei waa o loo mū. Mai na whailo mai e whapea o le uta a le waa le nei o loo iai e lata i le tolu afe le au whainga o ni ta avale fau e au fi ai ta avale fitu se fulu e alu i le tise ma le onu se lau walu se fulu o isi ta avale o le itu ainga o le hybrids e alu i le pensini to e alu fo i le tise. I le taimi nei o iai popolenga i le ono te leo se whaafita audi e ali di mai le nei waa pe a o ina mū ma ngoto ai le vasa loloa ona o a whaina mō le si o manga i whaale tonu e mafua mai i lana uta o ta vale ia e alu le tise taluai ia waila au e ngau si ai ia maa o ia i tu ai ngau ta vale. O le au waa e to luis furulua ia na so sola e se mai ina ua mū le waa le nei o loo saunga le mū uma. Ia mai o loo i e foi ia le wha moe moe e vave ona tau nuu iai ia au malanga para tau ia mo ngā luenga la vea ai ua auina atu nei iai. Ua maliu stasi o lopeleki tau ua sa ta alo mo ni sila i le vai tau o le afe iwa se lau fulu fa solo mo iai i le afe iwa se lau valu se fulu o ia lea o le li o Stu Wilson tolus fulfa ia la fa ingo ta longa faita wina fa al va malo sa ta alo ai o ia. Mai o le tau sanga te si iwa walu tolu le ana ia kāpeteni na ile o le peleki e New Zealand a o le imalo loli taia o ia mai le talonga i le tau sanga na so o ai. Te le hoi tau sanga o te alo le nei ali o Stu Wilson mo le au le lo mua i Wellingtone mai ina ua malo lo mai talonga wha le vao malo sanga rue o ia o stasio tangata wha asara lau o ta alonga la kopi. Maliu nei o ia ua fitu se furu tau sanga o le soi fua. E ta alonga, i soka wha le vao malo, manu malo le au soka li ia New Zealand le all whites, i le au siampini a Felika, o le au le tunu o Ivory Coast, o ai o le ta alonga na whaia le ai o Toronto i Kanata i le aso navi, tasi ia New Zealand, i le ai le Ivory Coast, mai ua wha amtalaina wha pēr o le nei manu malo le all whites, e ma whai ona whapea o so lātou māloa o pito i te lea i le tonu o le se fulu lima tau sanga ua tua na ai atu nei. O le li e ngoi a Eli Just lea sa ia mawaina i le skole nei mo le aua New Zealand ai le i tāina le mālo longa. O le tālonga mua lea a New Zealand talu mai le masino mati lea na mālo ai le aua New Caledonia i au kilani ma wha mautu ai malo lātou wawanoa e tau wa ai le ta sanga o le ipo le langi e le FIFA i le tau sanga a sau. O le aule nei le Ivory Coast e lona whaasa fultasi i le whaasa longa o au le langi a o le all whites e New Zealand o lo tūlanga valu se fulu ma le ono. E ta longa le kapi sa i longa o na malo losi au o fiti i tau wanga o ta longa le kapi a le tūlangi e le Oceania e pe o na whaia i le whae ungolo vaya so i Nandi. I le vai ngoli i au i lalo le lua se furu tau sanga le mātutua o le o toe manu malo ai le au fiti i le siampini i le nei hoi tau sanga e le i whaia ina fiti i le taimun sanga a toa. Na mua malo le au le nei fiti i a tonga wha pēr ma le au kanata a o le i whetau i ma Sāmoa i le tālonga whai u le taimun sanga le ana malo ai fiti e wha se fulu valu i se fulu ma le ono. Ai i le vaenga o ta mai tai malo fo i le au fiti le au tonga i le tālonga mua o le lātou tāmin sanga le sforeile o ai o le tālonga i lima sfuruiwa fiti ai se fulu ma le lima tonga o le vaenga i lua o le tāmin sanga le nei ta mai tai o le awhetaui ai le se fulu lima filifidia le manusina Samoa
ma le 15 filifilia o le lofa a tonga I le aso lua. I ne tipolo na whaia ina I le Pulse Wellington I le au le Northern Mystics I le la ta longa ana po. O ai le nei ta longa, Mystics e ono se fulfa I le limas fulmaltasi ale Pulse Wellington. E o le whai wana nāla nei vaenga o telefou.